pour soutenir nos compatriotes de les marcher Gardemine pour dégager ce pouvoir qui nous a mis à genoux depuis 1962. Donc je suis optimiste, mais لن الوقت هذه ولو من غير. ايوا شو؟ ما تواريخ خير لي بونكارت ما تواريخ خير لي كومونتير اما دي فيسبوك اما دي لي تيليفزيون كي ديفوز سيرتان مارش اما دي لي مارش كي بوسا سي با تو الموند كي الجيريان دي ثقرة كوني غنتحوس انا لي الجيريان ما سورنا كي خوا كلوا من غلا الا ديك الخوف الا ديك الخوف خوا ابري غيدخل من دي سلوغون اسلاميست دي سلوغون دو سي با كوا دي سلوغون arabistes il condamne la culture algérienne, je dirais pas kabyle, mais algérienne, ni orientale ni occidentale. Nous, ils rejettent tout ce qui vient de l'Europe, ils rejettent tout ce qui vient de la France, mais ils épousent tout ce qui vient de l'Orient. يفتيث le danger سلسلة الجواهر ديكا إلى قنيرين ذي دزايريين. لا صمام نروح على صمام. لا صمام ذي دزايريين. قبايل إشاويا إترقيا إزنتيا إنويين مزافيين إيه les arabophones je dis jamais les arabes ذي الجزائر ولا عرب لان les arabophones je les respecte mais ils sont arabophones avec la situation géographique avec تونس مزيغ mais il faut pas qu'ils se disent arabes c'est des arabophones voilà كاينين كي واقين لا واقين ما اسمع نطلق ذي التستامون هنا سي نفس سي واقين لا داكور واقين سي un drapeau non je respecte le drapeau algérien les parents ils ont fait la révolution va la révolution الجدودي ولا فامي نغياك c'est une famille de révolutionnaires خاطر دوك اللي سقسا كي كان فابون درابو باليستينيان كانت تسبع اشي من القبائل بولا درابو باليستينيان. Je respecte le combat national. Les peuples opprimés, je respecte le combat national. C'est pas le moment, regarde, c'est le combat. Le combat d'abord. Le drapeau kabyle, c'est-à-dire ce que j'appelle le drapeau du MAC. Ok. Le combat, le MAC, je le respecte. Je ne suis pas obligé d'adhérer. C'est un الحق. Le combat comme toute autre idéologie des Zaïre. Le drapeau kabyle, est-ce que c'est un drapeau qui prône le fédéralisme, là, qui prône l'indépendance? C'est ça l'affaire. Je suis pour le fédéralisme. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas la meilleure, c'est la seule. C'est la seule pour moi. Est-ce que le drapeau, c'est un drapeau de fédéralisme? Non, c'est un drapeau d'indépendance. Je suis pour le fédéralisme à 100%. Mais le drapeau تقبالي, le drapeau le MAC, c'est un peu ambigu. Je ne suis pas contre. Mais il y a la marche algérienne. Pourquoi? Vu que tu ne reconnais même pas l'Algérie. Tu ne la reconnais même pas. Mais je ne suis pas contre le combat en lui-même. On a parlé du MAC. Il y a des moments où il se قرار. فرحة ربي يرضي لا بوليتيك سمينا اليونيفرسيتي فرحة نحفظ لا لوت. Des fois قرغس يسال الحق. Des fois قرغس est-ce que c'est le bon moment? C'est grâce au combat du MAC actuellement les gens الجزائر قبلوا الدرابو ياكين ناير يوغا l'officiel la langue nationale ثمازيغ la langue nationale langue officielle etc etc. moi les gars ديالي ازول فلاون ازول رشيد الساقين قلال كاينين نور الدين سي ميشري تمغلينو الساقين تيلين اللي هذاك ياكل مثني وجزائريين ياكل المدنه كي مره سي بور اون الجيري unie, démocratique et libre. Et laïque. Pluriel, bien sûr.
Et puis, des pouces, on est interpellé, on ne peut pas rester indifférent. On en a marre du système en place depuis 62. إرجاز نموتنا في تمورت نموتنا في كنيدة من نسن جنتي واش ولد نسن وإلا قرا هذه روح وانشتاقي تقولاش إيه نتمنى والساني قرجني ثرونا غير الجزائر بوزكا الجزائر إسارة نزوخ الجزائر نتساوي تقول مليح مليح. La signification de l'Alamaï le Canada, c'est pour dire que la diaspora, le Canada, on est là parce qu'avec les rassemblements, on ne sait pas où ça se passe. On sait que ça se passe au Canada. Et pour dire en même temps un appel à M. Trudeau, qu'on est là, qu'il va nous soutenir là, qu'il va soutenir le peuple algérien pour sortir de ce marasme-là, de la mafia-là. Je dis merci à votre télévision. Moi, je suis venue pour apporter d'abord mon soutien à tous les Algériens. Je suis algérienne. Et d'abord pour une Algérie apaisée. Nous voulons un état de droit, que tout le monde soit puni pour ce qu'ils ont fait. Et aussi pour notre jeunesse, pour qu'on redémarre une nouvelle république sur des bases saines, que chacun a sa place. Que tout le monde, toutes les compétences, nous sommes un pays de compétents. Bouteflika nous a comment on dit, poussé à l'exil. Tous les cerveaux algériens nous ont poussé à l'exil. Ça a fait le bonheur de ces pays d'accueil. On les remercie, mais on aurait pu rester en Algérie. Nous, on est venus nous sommes venus pratiquement en pré-retraite et c'est dommage, nous sommes exilés et nous ont déraciné nos enfants. C'est dommage pour l'Algérie. Merci beaucoup madame. تنمير. الزلف اللاونه كم تكدي سمكه كي برك اثنا اسكن نسد بلك ادني كونتر لي سيستم انا بكل حال اثنا نسد كاس درابويت يمزيغان مي عندنا كرا لي ميليتون كونتراري c'est-à-dire فانا خصف نسيغانا الناس نبليك نكون استمرت القبايل اطاس يقموثن سيابن حرما تورا ارثورا مازال نقل c'est-à-dire ماشي زعما سنيد ونغينارا بس نقال سيستم كافي روح مي مالوريزمون القبايل مالوريزمون c'est-à-dire مثلا بروفوكين داكي انا ما تنساو درابوات في ليدونتيتي إلاقا اتيري لونيون مي الفو با لي فغلاقل إلاقا زان بليك داكس يغنغان 127 مارتير نغان الناس نغان بوضياف نغان بان يا نبغى انا بليك اورت قابليه انك اكن تسفروا الجزائر إلاقا انك ساب انا رمضان ولا شو ودي كان الجزائري اكن مالان هذه رفون دي كيف في لا جوستيساكي بان رمضان ويثي نغان دوكا كمان تورا فرما كانت تحوض القبايل سيكا انا اكن سيهوي وتصدق قبايلي هذه توقصد هذه توحضر تبغى توكيض هذه ريا ساغزكا لكن سيهوي بود درابو اللي ليبر نتا نو سوم دي زوتوكتون دو l'Afrique du Nord. Il ne faut pas oublier le passé. Alors on a une grande place داكي هنا ماشي نكون يروحون لهنا يروحون ما لو تشكا ما تشكا لا فلان داكي هنا لا راندي نا عربو اسلاميك الى قاد روحون نكون انت ديموندير لا ديمقراطيه ماشي لا ديمقراطيه للصح ما تخمم من لا ديزيام ريبوبليك ما يمثاكي هنا وما سيري غاز على لافونس اتوالي غمتكاثن لي ميليتون لي زونسيان ميليتون زمير دارا وكزمير غاديري الواول زداد سن من هنا ياثن كاثن سي كي انا وذني كاثن الا قاتل لا سيكوريتي اوسي il faut pas laisser les gens gagner هاد كاثن ني غرام ميليتون هادو درابو نابورت كال درابو il faut accepter grâce à les militants berbères kabyles et soit تنضح الجزائر ميرسي تنمير ثنون تنمير صحيح الزول في اللون نشوف يسون اما كتوالي ما اطاس بيكال ونفغارا ولا السنجقاكي اما زيغ المرا تفريكتو وقفا 30 القرون اياكي ماشي اسكواس نغسين اذا مازيغن فلما بغانا تسقيم لافريك دو نور الى قاتلي وقبل كلشي تا مازيغ من بعد السينار ذاكي سكواس 62 ذا ساون اطاس إبردان إذكرن القبايل إواكن أضغضن أذابو ياكي غيحكمن سزور سو كارطوش سباي سكواسن الفتنة من الجزائر أكو دي روميين
ثمورتنا القبايل إما ننسن في كانت سفالي كولونيل بعد ميت فرال كيرا أرزانا نغيفاتنا خاطر كلو كذا عين نضح نموتنا ديال الكيرانيا كيني سيمانيو بابا يموت في 38 سكواسن جايد 18 وقورن وصغير عليك ما يتفيد قربيس انه هناك اكنا سوفا نارومي ما تشاك تعرف توك سنسلم تاع فيجي النور ثمورث نلتزاير تفريق ثوقفا الى قتيلي يقبل كل شيء تمازيغ قمه ذي لي روليجيون ديانات ويبغانا دي الفراينيس يساعدون اثي ظفار هذا نبدا ناس كي ثورا ذاكي زرف ناس ضوار ناس يونا ام حبوب ام توكا وحبوب بغانا تشينا خاطر بغيت السنجاق القبايل نكوني البنت السنجاق باليستين واش وقنت نار غورسان بنت السنجاق لوماك بغانا تشن شو كان لا ذاكي بغانا السبوروين لنا السبوروين السنجاقات الجزائر بنداتاس وهو كنا تغمن باللي كل اريد تكراد ديال الماك نكوني غنتكافح كما هذا الماك كما لمازيغ نسوما ماذا نقول ثم التفريق ثقافه هو كان ان كسر بطله قد يرسنا في مور النار والحيف كان كمور الدينيه ايوا كان اتسارس لهنا دي تمورت من الجزائر لان قبايل السيرفيس حملوا يحيى علي بن فليس زعما ذا شاوير لي جينيرون ياكل القبايلي قلنا نخبز نتا كود نطيخنا راه الساكون ندي الصحراء ووال ندي الصحراء ووال وين كان عفايد نكر انت القبايل السيرفيس إيجلان يقدح يحيى سيدي السعيد يتشامل نتا الحكومه ويقاذيك الى اذغلين السمثه الى قناه ستيمان غطاس افريداكي وخدمنا راه غنمسكواسين 62 الى كان في الجهد لنا ما ثرون تمثال تاكي انغضرو كذا حتما اكل سنا ميروش انغضر ويقاد هذا وغي شاركين ادنو غالا روني ذا غي حرصن نكوني سكوت ثمورت من الجزائر وتشغل لا تمازيغ تناصريت انسايا يزرفان النار احبس ولا شتاقد وكذا وليو اراد وساك مثال واحد عمي غوشه ديال اليوم باول ازولك في الاول اقلق اساكيدي موريال نفوغدي وكنا تسنيني سيستم الجزائر ديجاج بوتفليقه يروح بصح مازال الريجيم اون بلاس الى قول ذكايل صالح هذا يروح باسكو 82 سنه العمريس ثورة الى قام انفك البوفوار لي جون اوكي اللي رزق لينا سينا طلايغد الى الدرابو الماك ذايي الدرابو القبايل زيناس كرا لي ميليتون ذايي زيناس وكنا تغومن ايبا باستا نعياك البطل نعياك بغانا غي توفين نكوني نبغى لا ليبرتي للجزائر نبغى لا ديموكراسي للجزائر نبغى لا جوستيس للجزائر ذايي نبغى كان non à l'exclusion de l'autre, oui à l'inclusion de tous les Algériens. إلى قل مقبال جيراننا ذا كان أعطيكم صحة. ألو أبو علام أكيد كان ولا ذكيثن سكين وسنكم أم تص ونين نيقباليا ذا شو تمولين كيف بونج معك كيف سكين زوف لون السكين ولا نكني ذكون جمعاكي الغاشي غير الغساند هاد لي بيرين ثمورث هاد لي بيرين ام كيسقارن اغذوذ مالوروزمون اقارونسن ديجا ني با ليبيري روح ندورنا اكتسقساين اقارن ماشي ذلوان ماشي ذلوان واشو ماشي ذلوان تللي ماشي ذلوان يزرفان بون لين شرا وما يقارنك خصيثن تموسني خصيثن الفهامه روح عند سيان اذوثن هذا الجبذن هذا كارجن هذا ضبعان مي هوروزمون عقلنا يثمورتي زرفن وزمارن هذا خدمن والو
وزماننا بخمن والو. السقساد كيرا الجزائريين بون درابو بالستينيان اللي غاسني واشو تكون درابو بالستينيان سي ماشي الوقت الزكير ماشي ديال كنيس دي بالستين دي لا il y a aucun palestine différent et pour drapeau الجزائر ديال غازا pour soutenir la révolte اشيمير البالستين درابو البالستين ماشي دارفل درابو كي كابيل دارفل كان البولاغ ني واشو يا ودي تا قبايليت نا ثموج القبايل قبايلين وسومثا ذا غفل بلي هادي توينا كا ديجا لي درابون بالستين غورسن بالستين كي دي ميليي دو كيلومتر ذا حفيف ننسن توظلمن دانيكيسن القبايل الهان كان ملسوسمن القبايل كان الهان كان مموثن قبايلية دي نطقنا في زرفانيس ذيريت ذا عذاو ماشي كماسن الو تاكي العقلية نسن العقلية ذاكية ماس العقلية بويكاد يسعان المخ يغرق سكوار سي كاد ناسية ماس الزول في الاول الزول توكي 5 فرح غطاس اتوالي الناين ساسوا يمازيغ ساسوا الواقين الماك ساسوا وين الجزائر هذاكي اتوالي لالياب الور بور اون الجيري بلوريال نقول لي ولادي في مانيس دون الجيري نوفيل هذا حنا خسرنا كي لا بريمونتي دو بوليتيك سور لو ميليتير سي امبورطون اسمع روحنا خسرنا كي تقولي الجزائر كري فاس نبراويس ورتسيلي on n'est pas pour l'Algérie occidentale comme on n'est pas pour l'Algérie orientale. C'est l'orientalisation de l'Algérie et l'occidentalisation de l'Algérie. France تخدم المرتاح أو ديوفان نقول لي ونادي قيم دي مورديس نقول لي الجزائر هتقيمي جزائريين كملات تنمير الراجل تنمير دو كيسان جاو لنا تنمي تجمع. Moi je m'appelle Leïla, je vis au Canada mais mon rêve c'est de retourner en Algérie, Inch'Allah une Algérie plurielle, unie, démocratique, un état de droit et Inch'Allah tout le monde vit uni dans notre pays et le changement ça commence par l'intérieur. Chacun d'entre nous doit changer pour une Algérie algérienne et tahia l'Algérie, vive l'Algérie. Merci beaucoup. On voudrait pouvoir vivre dans une Algérie où est-ce que tout le monde est égal et libre, où est-ce que le gouvernement ne prend pas tout du peuple, parce que constitutionnellement parlant, l'Algérie appartient au peuple. Tout d'abord, ça c'est le drapeau algérien, ça c'est celui du MAC et ça c'est celui kabyle. C'est pas la même chose. Non, ça c'est kabyle. Mais c'est ça. Alors pour moi, il n'y a aucun des drapeaux qui me fait rien. Ils sont tous bien, ils appartiennent tous à l'Algérie. La nouvelle génération, tu as vu la nouvelle génération? Je ne suis pas pour une Algérie séparée, je suis pour une Algérie unie où est-ce que le nord, le sud, l'est et l'ouest sont traités de la même manière aussi bien. Bienvenue à tous les drapeaux algériens, qu'ils soient chaoui, touareg, kabyles, c'est la diversité, ça fait notre richesse. Ils vont flotter à côté du drapeau algérien, nous ne dirons jamais non. Ici au Canada, il y a plus de 40 drapeaux qui flottaient autour du drapeau canadien. C'est une diversité. Le pouvoir a utilisé cette division justement. Là, nous sommes d'accord. Bienvenue à tous les drapeaux algériens. Bienvenue au drapeau kabyle, drapeau amazigh, chaoui, touareg, sahraoui, مرحبا بهم. يفرفروا مع le drapeau algérien. On ne dit pas non, c'est une diversité, c'est une richesse. C'est des tendances, c'est des constantes algériennes. مرحبا بهم. Ça c'était l'arme du pouvoir qui a voulu nous diviser, mais il ne réussira jamais. Il va partir. كاع روحو كاع يروحو ما كاش البق ما يزغدش. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Merci. Je suis très heureux que la mobilisation continue, que les gens ne fléchissent pas, mais la révolution ne se fait pas à Montréal, il faut toujours garder ça en tête, la révolution se fait en Algérie. On est là pour soutenir nos compatriotes en Algérie du mieux qu'on peut. تنمير صح. كيكون دينا حشاي ونواول كل شيء سنة الدكلي يقول السواع ثين ولا شوينا ردي هضر ندينا راه غير فرقن باسكو تدوك لينا كان راه غياوين غزات باش كنبنوا اين نتمنى اين قال لنا السان اثن شوهنا سوي الناس سلهدور اترافير فيسبوك اترافير انترنت يوتيوب يا دلين شاج ميدياتيك ثيثي تم قران تسوجادن اشاه نغلب سيوت الحاجه كان اكيد قرن الى مزين الجزائر
ماشي نكوني المزيان الجزائر اننا كان نغلبوا السماطه كان نسن لا بوليس نسن تلفزيونات نسن الفعايل نسان الشيطان نغلي فارع نغلب السماطه كان الا كنقيم ندوكل باش كاكني ان الحقن سفروري النار مرة دي فروري والنار ان مقبل يرانا ونهضر انظلم كي نزمر نبنو ثمورتنا ذاين دي قيمة السيين أخ جنارة زوارنا كلش ما إلا الدين زوارنت ما إلا ذا جاهد زوارنت ما إلا كلش أين نتقط ذنوهني ذي من زويا عالنا ولا شاغوك وعلمنا ركمان لا ذا سميت وزعزعزن السيء ما إلا توزعزعن أثن شق نوك الحيوط وخميد بنان بارسكي بنان في الريفا يبنان في الكتب يبنان فين ويلا ناروك السان يمد ندخوال إلاق أندو أنكمل لا تيكلينا الملح قاثعوينت أنسو جمانيس أكني حرز ربي أعطيكم الصحة المثال الدين زولا رشيد ساقي فرح غطاسي من دميقرار داكيا ça veut dire le combat continue. Nous sommes dans une autre phase, une phase décisive. Sur le paravent du pouvoir civique, il revient. On est face au vrai pouvoir qui est le pouvoir militaire. Donc le combat à venir est le plus difficile. Nous ne pouvons gagner que par l'unité, que par la réflexion et que par l'intelligence du mouvement. Nous ne devons pas lâcher. Nous sommes face à un pouvoir militaire qui veut reprendre tous les pouvoirs qu'il a toujours eus, mais avec des façades civiles qu'il mettait devant. Aujourd'hui, il est temps de confronter ce pouvoir militaire. Donc le plus dur reste à faire, le plus dur reste à faire et les décisions décisives, les marches décisives, c'est à partir de Souril ça. Le vrai combat continue Soura. J'appelle les Algériens à avoir de la patience, à rester avec le caractère pacifique du mouvement. J'appelle à un mouvement inclusif. J'appelle à un mouvement qui respecte et qui donne ses droits aux femmes, qui respecte le substrat identitaire amazigh l'Dzaïr. تساقي تساقمات سواء نشتاقر انا وضارزات ولا شتاقمات ما نحقر ثمطوط ما ننكر ثنصريت تنمية نصر كما زولا رشيد ثنميرت دونك كيني ما ودير لا موبيليزاسيون صافي ويس 6 ثوره ويس 7 اذا تسال ذاكي تولي دو بلوز ان بلوس يتيلي رشيد دو بلوز ان بلوس تسند مدن ايوا كني بور ريفونديكي لو ديبار دو سيستيم موادير ديال الجزائر داغن لا موبيلاسيون يتيلي ديال الجزائر chaque vendredi تكمل تزاد الغاشي دي برا دونك الغاشي هنا يفهم بالليك ميم خاصك نروح بوتفليقه خاصك مي قايد صالح en tant que responsable chef de l'armée est en train de manœuvrer c'est-à-dire d'une part il dit que je suis avec le peuple mais d'une part il est en train de manœuvrer pour garder le système en place باش كاين يقيم le régime et je pense que les mobilisations c'est un message pour Gaïd Salah pour lui dire ونكتشمارا سخم انا ماذا اسمع اروح مياكلي ماذا اسمع كني انخدم اون ترانزيسيون هذا سن يلقازني قلاقن جيري لا ترانزيسيون هاكي ماشي ذو قاعد يقلان ذي الحكم ماشي ذو قاعد كيون فايا لور تاش كي فون جيري لا ترانزيسيون هذا سن يجديدن هذا سن ساير قازن ساير تيلاوين اكزمرن هذا جيري لا ترانزيسيون هاكي اشو كان الدنيا il faut qu'il fasse très attention parce que c'est un régime, c'est un système qui ne peut pas y aller comme ça. Donc, il est en train d'infiltrer les manifestations, des personnalités qui ont passé leur vie à lutter pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme, pour une Algérie républicaine, pour une Algérie démocratique. Ils sont en train d'envoyer des voyous pour les huer dans les manifestations. Ça, c'est un message. Et voilà. C'est-à-dire, le message, c'est quoi? Le message, c'est de la jeunesse, c'est l'élite. Mais il a l'élite, mais le mouvement, on va droit vers le mur. Donc la jeunesse, c'est un message pour les jeunes. Faites attention. Il a et en plus ils sont en train de je donne un exemple de Dr Saïd Saadi ils sont en train de nous faire des propositions de sortie de crise. En plus pour moi, je pense que c'est des propositions
اكس زمان سوفر سوينتك دونك الدوله باش دينا فيت اتونسيون على لا مانيبيولاسيون. اي لا سير ما هكدينا صح قوس بيني تفرال كيرا تم زوارو ثاك في فرنسا غير ثورة شحال نتيك يديكرو ذو سورتو الجهة على القضايا ام 63 ام 80 ام 2000 ديوان ام إميرن القبائل وفهم ديما نسن واحد سن يعني ما هيك دينا عصير مثلا خاطر تنتكرد الجهة كل جهة تمور تنتكرد ثورة قرناس يذوذ قراسي البوفوار أجينيا نعيس هوان نفاق هوان أشحال سنين يجي جعل الماس باللي نكونين نظلماون ثكل خماغ شحال ثكل خماغ شحال سنين اسمين يلاقاوني غتروحهم اوثو في مريم نوان اي ثورة يميتكر الجزائر كل جهة نكشو بيربي ثيكتاكي سين نسيدت ثيكتاكي يعني سين نسيدت اثان كرند وعرفان كرند القبائل كرند كل الو كانت تزقل ثيكتاكي وتسوغالارا يعاونيني غاية جزائريان سوث النيف ماشي ثورة أرد السفرة ما يناروك نسفرقان الدوث عمليو نفوس السفرة وكين يكون يحكمن وكين يكون يظلمن وكين يتشدن في اللون أشحال السنين يجينيا وكين يسفعذني ونا كامل كي 4 سنين يقول شي مغار تموت أينو شي مغار تموت ماشي دا تمورتو في غارة نعتمورتو ين في غارة كي البوفوار كين يعفوحان كل سقواس أين كي عداو سقواس سني وقيلا أسقرزا أسقواس يدير الدون أسقواس يدير الدون إيه ذوينا خير بنا عدان إما لا ثمور ثاقيني دايما كان أردفر معنا قارنا سي بوفوار كيني السيك يساد ثورة ذاين أتفهمك أتروح ماك أتفهم يوم تقول مشهد يقيم ثورة النار إلى قضي وسع وذي أخرى كينا وقديم أدياس وجديد أجيني النوفا المزيان إمغانا كان يعدن في كاس النوفا تسن ولا خريط السفغل توراني المزيان النوفا نسن النوفا نسن تفغن داو فريد أنا وقيلا المراكين أكيد سيرمي لا أنا ذوين نصح دوبيك ذيو تمسلطي ذاكين الكيباك انت ثيك يكسكلفن وشغل كي انت يقولت على كومونيكاسيون دي لا بوليس لا سيكوريتي دو كيباك سينير زولف اللام. Bonjour madame Dubec. Merci de recevoir la télévision TQ5. Et la première question directement, on est au 7e vendredi, 7e dimanche de la mobilisation citoyenne de la diaspora algérienne contre le système politique algérien. C'est quoi vos impressions du point de vue organisation? C'est quoi vos impressions? Ben, nous, notre travail sur qu'est-ce qui s'est produit, en fait, vous manifestez. Nous, notre travail en tant que policier, c'est d'encadrer la manifestation pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de débordement. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, la foule, tout se passe très bien. Les gens sont pacifiques, sont collaborateurs avec les policiers. Puis, on a eu une manifestation qui s'est très bien passée de notre côté et de la vôtre également. Très bien. Donc... Ben nous, comme je vous expliquais, c'est le SPVM ne va pas prendre parti pour ce qui est de vos demandes ou de votre raison de manifester. Nous, notre rôle, c'est d'encadrer, de s'assurer que les citoyens aient accès à leurs droits de manifestation et qu'ils soient protégés également lorsqu'ils manifestent. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puis ça s'est très bien passé. Très bien. J'appelle Primo. Quelles sont tes impressions par rapport à ce service d'ordre des policiers par rapport à ces mobilisations? Ben, moi, je trouve qu'on est dans des conditions qu'on ne pourrait même pas rêver un jour. Un très grand nombre de personnes qui se réunissent. J'ai eu des discussions avec vos collègues très sympathiques. C'est un peu comme si tout le monde a saisi que c'était un moment très important dans l'histoire d'un peuple et tout le monde est dans une énergie positive à collaborer. Le service d'ordre a fait un travail exceptionnel jusqu'à maintenant parce qu'aujourd'hui il fait très beau, mais si je reviens 3 semaines de ça, il y avait de la neige, il y avait tout était très très bien en ordre. Donc une superbe collaboration. J'en suis à chaque fois. Je suis là depuis le premier événement. Chaque fois, j'ai jamais vu un incident
Très bien. Très bien. Mohand, il est parmi nos doyens ici au Québec. Certainement, il a vu passer la révolution tranquille. On espère que nous aussi, on s'achemine vers la révolution tranquille de Québec. Comprends-tu? Bah, écoutez, moi je n'ai pas vécu la révolution tranquille au Québec. Je suis arrivé en 81, donc j'ai quand même pas mal d'années ici. Ce que j'ai à dire, c'est que en ce moment, il y a un débat assez farouche parce que le parti au pouvoir a introduit un projet de loi contre lequel il y a beaucoup de gens qui se soulèvent, hein, il faut le dire. Et cette province qu'on traite à tort de raciste, moi ça me touche terriblement parce que j'ai voyagé à travers le monde de par mon travail et pour d'autres raisons. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun endroit au monde où j'ai été où les gens sont plus accueillants, où les gens sont plus gentils, où les gens donnent la chance à n'importe qui, ils vous reçoivent à bras ouverts. Il n'y a pas un pays dans la planète où il n'y a pas un peu de racisme. Mais de là à dire que les gens sont en général racistes, c'est complètement faux. Je peux dire que ce qui s'est passé ici, les gens ont compris et ils font une extension des manifestations qui se passent en Algérie. Il y a des millions de gens qui sortent depuis maintenant le 22 février chaque vendredi. C'est toujours, ils répètent toujours la même chose, c'est la paix, c'est la silmia. Et ils ont transposé ça ici. Et nous remercions beaucoup la ville de Montréal et son corps policier d'avoir accompagné les manifestations, les manifestants plutôt, de les avoir encadrés pour s'assurer d'abord qu'ils fassent valoir leurs droits de façon pacifique et qu'ils ne soient pas dérangés par d'autres et qu'eux-mêmes, par la même occasion, montrent un certain civisme. Mais une fois qu'ils ont fini leur manifestation, ils nettoient après eux puis ils remercient les policiers. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil. Au plaisir. Au plaisir. À dimanche prochain. OK, salut.